Hello again. Hello, 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 hello. I just want to relate this short message to you. Ka vanhu hinkwavo lava pfumelaka, whether you're a believer or not, there is something which the devil is using at this age in order to keep the people of God away from God. It's the weapon of repellent. I xithlangu xa ku hi susa ekusuhani na Xikwembu emikarhi hinkwayo. You see, the devil is using this trick so that people may forget that God loved them. You see, the devil has already been defeated by the death of Christ Jesus at Calvary. And what happened is the blood has cleansed all the sins that were laid against us. We were accused by the devil from the beginning, but God has loved us, so he has sent Jesus to wash away all the sins. He bought us with his blood, which is the greatest price of all times. Now, here's the weapon that the devil is using. Sathani xi tlharihe ngopfu xi lava vanhu lava nga ta tirhisa vutlhari. Loko Xikwembu a xi lave ku hi va perfect ku fana na tintsumi ta xona leti ti nga xiyingisa, a xi ta va xi nga hi nyikanga free will. I want you to understand this perfectly. You see, ku na ti-information tin'wanyana ta ku a hi nyikiwi tona, and emakumu ka siku hi hetelela na loko hi joheka ku sungula hi joha ra vumbirhi hi hetelela swi hi tikela ku vuyela ehosini because hi hleketa ku Xikwembu xi hi kwaterile. Hi hleketa ku na loko se hi hleketa ku vuyela eka Xikwembu tiko ra hi vona, hi hleketa ku la ku vuyela ka Xikwembu hi twa vafundhisi va hi vona. There's one thing you need to understand. When you sin, the price has already been paid. Loko u joha ngati ya Kreste Yesu yi halakile. A ku na need ya ku u fanele u tiba hi xijoho lexi u nga xi endla tolo, because the devil i hi veka ekhoneni ku hi twa onge se hi johe ngopfu ku vanhu hi nga vuyela kusuhani na Xikwembu. And that weapon is very dangerous. Ku vanhu va ku tala hi hetelela loko hi johile hi chava ku vuyela mahlweni ka Xikwembu hi ku hi twa onge Xikwembu xi hi kwaterile. Let me help you. Xikwembu loko xo ku kwatela u nge he hanyi minete yin'wanyana. Xikwembu loko xo va xi ku kwaterile u nge he vi na vutomi na mundzuku. Xikwembu loko xo va xi ku kwaterile xi ngo ku teka immediately xi ku dlaya u fa. But let me tell you ku the fact that wa hanya is because the grace of God is still sufficient upon your life. Ungapfumeli sathani xi ku ba hi guilt conscious ya tolo ku tolo u endle xijoho, tolo u endle leswi, tolo u endle tolo u rhukane van'wanyani, tolo u yivile, tolo u endle 1 2 3. You see, the reason ya ku wa hanya swi ku byela kahle ku you are still under the grace of God. Vanhu va ku tala namuntlha they are drawing away from God. They are moving away from God because they think ku Xikwembu xi va kwaterile. Let me tell you, the gift of life, it's a privilege for you. It's a chance. Kahle ku va wa hanya. It's a sign ya komba ku God is still waiting for you to come closer and say, Father, I have sinned against you. Ni kombela ni rivalela Xikwembu xa mina. You see, vanhu va ku tala hi na pride leya ku hambi loko se hi johele Xikwembu hi chava ku ya emfihlekalweni hi fika hi byela Xikwembu ku Jehovah hi johile. And a hi hina a pride leyi a yi humi ka hina, yi huma ka loyi a nga laveki swa ku hi tshunela kusuhani na Xikwembu ku nga mani, ku nga Sathani. Vanhu va ku tala namuntlha va tiba hi swijoho leswi va ka va swi endle tolo. Loko Xikwembu a xi lavi ku hi va perfect a xi nga ta hi nyika free will. What is the free will? Free will i ku va ni xi hi nyike mihleketo ku hi hleketa. Loko hi ri karhi hi hleketa hi ta endla ti-mistakes. Ti-mistake toleto automatically ti hi sukisa kusuhani na Xikwembu. And the moment hi sungula ku swi vona ku hi endla ti-mistake, hi vuyela futhi hi khongela hi tshunela kusuhani na Xikwembu. Ivi swijoho swa hina swi hlantswa hi ngati liya ya le Golgotha. Phela loko a swi vula ku loko u johile Yesu Kreste i fane a vambiwa, swi ri Yesu Kreste a fane a vambiwa siku rin'wana na rin'wanyana, hi ku hi joha siku rin'wana na rin'wanyana. Mara ku kombisa ku Xikwembu xa ha hi nyike that favor, xi te ri hosi Yesu a fikan'we so that un'wana na un'wana loyi a johaka a hatla a realize leswaku u johile, a nga ha yi eGolgotha a ya khumba ngati. U vulavula hi nomu ntsena ku Xikwembu xa mina ni johile, ni rivalele ntwele vusiwana. Then automatically the grace of God takes you from that moment of your word, from that word of utterance. It takes you very, very close to his heart because you are calling upon his beloved son, the name of Jesus. So vamakwerhu,
vanhu va ku tala namuntlha hi vavisekile ngopfu swinene sathani xi hi behe leswaku hi johe ngopfu u titwa onge a swa ha ku fanelanga ku tshunela kusuhana na xikwembu hi ku se u johe ngopfu makoti wa mina u nga ti bihi xidyoho xa tolo u nga ti bihi ku u johe ngopfu hi ku ya hi wena mara emahlweni ka xikwembu a wu ri ni ku byela wa ha ri na favor leyi nga lovekeriwa wena ku loko u titwa onge u johile the moment you start realizing ku u johile tshinela kusuhana na xikwembu papa ni rivalele xikwembu xa mina ni ku joherile bayibele yi dyondzisa kahle ku a ku na munhu na wun'we loyi a nga lulama ehansi ka dyambu laha misaveni leyiwani ku hava munhu na wun'we loyi a nga lulama so the moment u vona onge ku na kun'wana loko kwalaka u nga fambanga kahle hosi yesu a nge he vambiwi swin'wanyana i vambiwe kan'we tlhelela hi ku vulavula u titsongahata u tisola mahlweni ka xikwembu u tshunela kusuhana na xikwembu xikwembu xi ta ku rivalela xi tlhela xi ku twela vusiwana u ta kuma restoration ku humelela ka wena ku tshunxeka ka wena swi le ka wena n'wini xikwembu xi hi nyika free will the moment xi hi nyika free will ya ku decide the decision ya ku huma miehleketweni ya munhu always yi tshama yi ri na ti-effect ta wrong yi tshama yi ri na vujoho exikarhi bayibele yi dyondzisa swona ku miehleketo ya munhu yi borile ha swi tiva ku hi ponisiwile hi vachumayeri hi vanhu lava hlayaka bayibele minkarhi hinkwayo but hi borile loko a hi nga bolanga hosi yesu a ta va tela yini misaveni hosi yesu a tele vona vajohi tanihiloko hi ri vajohi loko a vo hi lulamile tanihi vakreste a hi nga ta swi kota ku jaja van'wanyana namuntlha vakreste va hundzuke vona va jajaka ngopfu hina vakreste hi hina hi jajaka ngopfu ku tlula lava kalaka va nga ri vakreste loko a hi lulamile a hi ta famba emikondzweni ya kreste mara hi ya tsandzeka ku famba emikondzweni ya kreste na hi ponisiwile hi tetani a ya ha fambi na lava kalaka va nga ponisiwanga mara kreste a tshama na lava kalaka va nga ponisiwanga va nga vajohi ku nga ri a va nyika rirhandzu ku vanhu a va wina hi rirhandzu va tshinela eka yena ivi a va n'wi nyika ndleve a va dyondzisa hi ta mfumo wa tilo namuntlha hina hi ponisiwile hi makreste mara hi jaja ngopfu ku tlula lava ya va kalaka va nga ponisiwanga se vamakwerhu hi endla vujoho siku rin'wana na rin'wanyana ku hava munhu loyi a nga lulama emahlweni ka dyambu kreste yesu i swi veke kahle swi basa a ku mi ni vitela yini loyi a lulameke hi ku loyi a lulameke i tata wa mina ntsena loyi a nga le tilweni so hi fanele hi swi endla swi va clear vamakwerhu loko hi landzela mikondzo ya kreste hi fanele hi tiva na ku tshama na lava kalaka va nga ponisiwanga hi nga pfumeli va hi wina a hi va wineni hi rirhandzu loko hi tshama na vona a hi endli leswi vona va endlaka swona hi endla ku hambana loko va hi endla leswo biha hina hi endla swa kahle hi va wina hi rirhandzu yesu kreste a hlamusela swona loko a ku loko va ku barhama leri n'wi niki na lerin'wanyana a hlamusela ku lulama hi yona mhaka bayibele yi ku yini tlharihani ku kotisa tinyoka kambe mi lulama ku fana na matuva ma yi vona mhaka ku fana leyo a ku loko va ku tekela baji va nyiki na jazi a hlamusela ku lulamani mi nga tlheriseli vubihi hi vubihi loko va mi endla leswo biha va endleleni leswinene ku vani va ta tshinela eka n'wina va ta tivutisa va va na swivutiso ku hikokwalaho ka yini hambiloko hi n'wi twise ku vava a nga lwi na hina kambe u ta eka hina hi rirhandzu a ta eka hina hi ku lulama a ta eka hina hi moya wa kahle hi va wina hi rirhandzu vamakwerhu i nkarhi wa ku loko hi titwa onge hi lava ku famba hi mikondzo ya kreste a hi fambeli ya landzela ku kreste yena n'wini i va winisa ku yini mitshungulo yo tala hi kona hi nga ta vula hi ku hi famba emikondzweni ya loyi a hi xaveke hi ngati xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa a hi tshikeni ku tiba vamakwerhu sathani i boke ngopfu vavanyingi va humile eku ponisiweni ka vona hi ku titwa onge se va johe ngopfu ni lava ku ta ku byela ku restoration ya ha ri kona yi tshame eka rito ra wena your word your tongue is very powerful vuyela ehosini xikwembu xi ta ku pfuna a kreste yesu wa nazareta ni ta khongela na wena loko ku ri hakunene u lava ku vuyela ehosini swi nga ri na mhaka ku u endla xijoho xa njhani yi ri bayibele hambiloko u endla xijoho xa ku tshuka xi fana na ngati kambe kreste yesu u kona u ta hlantswa swijoho swa hina swi basa swi fana na gampoko xikwembu xi hi pfuna na le ka majambu ya siku ni ta khongela na n'wina hi swona